Kapitan Inteng. Agyaman ak iti merienda nga inyag maray. Ay meriendaan nyo kani pari badong. Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito'y maray. Ngamain awan ni badungkaw. Rimwar manen. Alang nga rod, ingkayalis iti malukong dayta merienda. Taala agmatla ang ti malukong anangikak. Wan maray. Yan! Ano dahi ta nakamalukaw? Merienda ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay? Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbaw. Nya! Maribana ang orayin nakbeek. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit oray si kamay, kanayong kamot arumrumuan. Di kamot parparitan arumuan. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam si kangay, day talag balbalog tar aramidam. Ay kat ing kamot agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na daday la plaka. Ulit-ulitan ti bagbagam akurang ti panunod ka. Gaputa day tatipudnaw. Ay inak manlangan. Tapno mapanawak ti makarengreng a serina. Wenno kuwaw. Kwaw tarupam! Ika ka din makidaya paray. Ewan pare, kakaiso na nga damanen darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano ka na yawn? Ang mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita mahay bladen ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha! Ura ewan puliyaw, no sikat ti mangirugi ngay. Ay, sat ko bagay palubos paray. At damot ti arak a pangugas no bilang. No ugasan ka no iti arak. Awan ti high blood paray. Eh, sa ula ang dagiti nalaing nga uminom dayta pare. Ti sobra akarne kan arak at masa-masa kalusugan. Ay, pwirak paray. Na, Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Yay! Sa ako ikiraw. Ape akas lamasoron ka, maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni badungkaw. Napanan na nga ta. Da sa umat ni Maribana ang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag na. Adda ni badong. Maangot na aming ti ayan ti dayaan. Saan siguro unay amang mga ni balayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga men, maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing latamot amangan. Ay unay kat gaya man ni badung mau. Ay, masuro na nga raw maray. Uray ano sumangpet kat adamat isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Naggapuan nyo manan nga kumpare. Sapsapulan ni Marituyang ni badung na. ay, saan na maaawatan mo ti ugali ni Marituyang? Apay nga ibagam asaan amaw-awatan. No adda ije balay da ni pare badong. Ngaraw ngawan na. Ngamno awan. Sapulan na. Di na kat sapulan, kat kabalay na. Ay, di na ko mga rodmet bratatatan ano kas di nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot ka no ngamen. Inton mangan, agsapul iti naimas asidaan na. Asino mat ngay ti saan amarurod. Day tangarod ti madi. Sadot arawat. Ay, no siyak mat ani Marituyang, kat sigurado amasurunak mat. Kapitan, bagbagaan man ni badong. Ta saan laaday di agbalbalog ker aramiden. Ay, bay amaray. No adda pangawisan na kanyak. Ibagak taw. Una, tauray tulungan na kumamot ije bangkag may. Ay, apa di nakatultulungan? Ay na, kanayon arumwar, kapitan. Ha? Jak man amaw, no anya launay ti papanan na. Ay, naglukon day ta apare ba daw? Jak amo kas tagayam, ti ginagawa niya.
Nabayagan na kasta ter aramidan na, kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanin asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpat. Nagdadanag ka ng kastaunay. Ay katsiyempre kabalay ko mga raw. Awan tera matek, nukas pangarigan tada mapasamak kan kwa na. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Paribadong ni Marituyang ititaltalon. Kat talaga, Med. Iso ang masuron ni Marituyang kan ni Paribadong. Sala sumangpet, inton nadulpet tilupot na. Kunan ni Marituyang amadanagan ka now. Tawan ti aramaten na, noon yaman ti mapasamak ka ni Paribadong. Kaya't naasawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Saan kat ati mapasamak no kas pangarigan kan ni Paribadong? Diyak maawatan dagi diya nga agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal mesa. Ay kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namet ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay lukon tumot ngamin ni Paribadong. Ay nagbalin aparikot ti asawa na. Yawatan nakman iti danom tuyang. Baka ininumak launay. Namagaan ti karabukob ka. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay kumaasahan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Hey, makain inumakon ngam nay. Awan mo latay danumay. Apay, adda sinak daw nga inuman. Anya? Ay nagalasay. Makainom ti tao ngam awan danom. Makain-inom gayam ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin ayat ti saan nga agtrabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya, ta ijay kan amangan. Awan padaya dito balay. Ay nagalas ka ti panagsasaw mo na ya. Kay tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka laang, nunadulpetan talupot mo. Ayan nga rod dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Manunga aldaw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga rod dagiti lupot ko anamurang. Ingkabil ko amin iti sakaw, at da ijay likod ti balay, naangot nga main, iso nga ingkabil ko ijay. Nay, inanay mo dagiti patok dito yung likod ti balay. Imbag takayat pa'y ti anay, dagiti na dulpot alupot mo. Ay awanay, rutay-rutay damot tay. Ay kat anusam iso at ipagbadom. Ayun na yan, kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tada pa'y pakairanudan kan kwa na, adda sapul na, ngam si kangay, day talamapan makipunpun siyon ter aramidam. Ay awanay na talaga. Madain dagiti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, inkapuuran nun Tanay, an-anayon nun. Ay nagalasan ti aramid mo abakbakitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma. Ang adamot inobra. Sika ti awan obra na, iso asika ti mangilaba. Ay, Nay, apay akas ti itsurang paray. Kaskala na pukawan iti mano abaka ken kaw. kasuron ko nito yang pare. Apay akasuron mo ti asawang paray. Agasam ta inkarga na iti sako dagiti mureng ka. Na, Impan na iti likod ti balay. ikalay na. Awan mo ti makitak aparikot dita paray. Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Na, Sana mabalinan nga arwatan pa. kinanti anay ti badong. Ay di nakatawaan ta masursuro na pare. Saan asikatikat katawak pare. Dagiti anay anangan iti lupot mo. Ay salbag gamin da di ato yan. Kastoy na paray. Naibos siguro ati anos ni tuyang mo. Kanayon ngamin mabanog. Dinto ta sika. Kanayon ka mabsog. Ay di na kumamay ingkabil iti likod ti balay at ilupot ko pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam para. Makakatawa ak itimbaga ni Uncle mo.
Anya ka ditimbaganan, tay. Gapo, itirurod ni Marituyang kadagiti mureng ni Pari Badong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, antay. Idinapan kanu kinita ni Pari Badong. Saanin ang mabalin, ta inaanay mutten. Anya? Inanay tibado ni Tata Badaw. Wen kano, iso ang masuron ni Pari Badong. Jakmet mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot ti kasjay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanen. Naglupyasan ti salaw pa kunada, antay. Maray, gumatangak man iti agas a para gurigaw. Agurigor ka din ni Badong Mau, Maray. Saan maray? Siyak ti agurigaw. Ha, sika? Apay asika pay ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong Mau. Kasano nga ibaon ko kat awan mat ijay balay maray. Kat napanan na ngay. Amo pa yan, sumangpot to ay inton makalagay. Mabitlaang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray. Ay, ataka mo't dito'y birthday party, pare bataw. Naranak ni bakit mo yung store ni kagawad ko, anang. Gimatang iti agas, tagurigur ka now. Nakagatang bagayam iti agas na. Maimbagan to day jayay. Di ka kadiagawad. Kanya kay taramidag ije balay. Awan tag birthday ije balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapayla insublay kini inang mo. Ha? Kasanungay no awanin ni inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa, di naksaranayon itirigat ka. Maaramid mo day tayo ti asawam. Saan ko maaramid tadinak baybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawa ka. Pagka ka madito silay. Apay maditi mariirik na maya. Tinakasasaaw tamaditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada gimatang ka kano iti agas mo. Apay di ka pa naimbagan na ya. Kasano ang maimbaga na kat katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tamaturog ak. Mala, maturog ka nga raw. Maturog ak may dito'y sopa. Sana nakatarang ka dayda. Umunag kalatan no asino ka man. Ay, Ape. Pari Badong, imbayak, tanadamag kung agurigor kanu ni Marituyang. Ay, kunak ano, awan ka pa'y. Adda ijay silid maray. Nakaturog siguron. Ala nga rod ti dinengdeng. Ay, sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yagak iti kastoy. Ay, agyaman ak unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matente kagod mati bagay. Madiday tuyo na. Awagak manditoyang. Tuyang! Tuyang! Abay ayak, kat malamlaminak. Maditi marikinig na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karday. Yak pagat ti batay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Jak ka ba ulan ti magna. Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Ano nga takay daytoy? Ay na, ang mga nuhay blood na itan. Adda ka di kwarta, apagpagas mau. Ay, awan tuyang. Ay, pangasim Tayin ka mangiremedyaw iti karuba. Tayin tayo di ospital. Numapanak umutang, awan ti pagbayad ko. Ay, detanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ang tuyang ko? Sana agbalbaliw akahon. Saan ako na mapanagbalawg? Saan ang tuyang ko? Ipanak iti ospital. Kaya't ko pa iti agbiag. Ay na, tatabadong. Ti agasawa.
Agsin naranay itirigat ken ginawan. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Anya ka di day tay sur-sur-surmaw, taadumot ababasit akartaon. Ay nanana, aglaklako ak iti pagpapintas. Epektibo dagitoy. So magmamano lang aldaw nga agaramat ka. Makita mo ang tinapintas a resulta na. Agpaiso ka di apumintasak no aramatat dagita pagpapintas. Wen nana, ilako kit din no sana punno ti bagbagak. Adun tinakapadas. Padasin nyo. Tapno mapanagnakan nyo ti bagbagak. Imbagam day ta ah. Ang awan pa'y mo't kwarta kita. Mabalay nga utangay. Mabalin mat nana. Ngam manayon ang ti presyo na. Tautang kat nga rod. Ngumina kasta kaday. Wen tautang. Saan ko man ang manayunan ti presyo na ah? Talaga akasta, nana. Saan ka di ano umutang ka? Kat adamat interest na? Sige nga raw. Alaak day ta may sasay. Inton mayat ti resulta na, mangalaak tumanan. Ay, anya ka di day ta insangput, maubana. Ay, pagpapintas. Tapno saan mo't nga aglang-langa da tao abakbaketan. May mahatmat laeng no asikaswan ti bagi. Wala, tapno di da ibaga abakbakitan ti asawa. Ay, kastaman ti kayat ko kan ka, Inteng. Saan mo nga iparit nga agpapintasak mat? Kayat ko ano ibagadaan na pintas ti asawa. Ngam ta ibagada alos siya. Apay, adda ka din nakaibaga alos siyang ti asawam? Ay, awan pa'y matkit di. Ngamno saan ko siguro atar taripatwan ti bagik. Amangan no addan nang ibaga alos siyang ti asawam. Nay, anya tararamidam di tarupan tuya. Anya da tayo pulpulagid mau. Ay sos, di ka man nagbalin nga ignorante ba daw? Ipakitam labang kag ti amom. Anya da tararamidam aya. Adda nga rod maited na king kaday ta. Addan to napintasak to. Ibagadan to napintas to'y asawam. Mabalin nakton nga isalip iti beauty contest dagiti babakag. Adda yamit beauty contest mo ti babakay. Wala di ka malawlawat mate. Ay na, kontrabida kay ti biyag kaw. Di nakpay suportaran mo't kadagiti kayat kaw. Ibagbagak lang mo ti pudnaw. Kaanaw nga da pasalay. Katinton fiesta ti kabildatan Aya, kaano nga dayta? Agtagtagainab ka maday. Maray, adda kamot dito iti Resena. Di ka kadisimurot ka ni badong mo, ijay bangkagyo. Saan maray? Tamadadaal to'y ping-ping ko alimapsa. Kita akmat ta ibagbagam alimapsat aping-ping mo. Kas makita mo't maray, pimo daw. Saan ka na? Wen mat ngagpaisaw. Ay, imbag ata saan nga agungat ni badong mo, no di mo mapantulungan. Nagpambarak tapno sa anak ang makasuraw. Inaldaw ka day ngagpambar ka? Ibagak nga daramido. Wano, anda na sakit ka.
Ay, kaasimot nga rod ni pari badong, no kasta ti aramidam, marituyan. Nay, adamit nagbaliwan tarupa ma. Mano nga yan, tinagastos mo dita. Awan, tinagastos ko. Taglaang karamatan ba daw? Ha, anya ti kayat mo sa wine? Inutang ko. No saan nga epektibo? Saan ko nabayadan? Aya, kit itatada nagbaliwan tarupa, di mo ka di bayadan ay. Kat makitan to, ano da pagbayad ko? Ay, garaw mo manayin ti kinatiwad mo nga agbayad tuyang. Saan ko mat apinilit nga inutang? Win ang minusar mo. Ayan na nga iti konsensya. Nakamisuot mo tanaggapo iti balay o taglaklako iti pagpapintas na natuyang. Ay, jakman amoy tiday di atao. Umay naksingiran kat awan mo't kwarta. Isumat lagaya man nakamisuot tadi kay nagbayad. Into na da kwarta, sakon to bayadan. Nandiyak agkamalay. Pagpapintas ti inalayo kan kwa nana. Ay, bayo lang. Awan ka di ti madlaw mo kanya. Nan, tamingmingan kayo man. Nay, pimu daw kayo mat nana. Pimintas kayo. Ay, agyaman nak bayo lang. Tamadlaw mo tinagbaliwan tilanga. Puminpintas ka mo't maray. Anya ka di ti aramatam. Jay man inutang ko iti may naglako dito iti pagpapintas maray. Jay ka din ang ibaga. Ana ornong ti utang mau. Na, nagloko a babaeng. Tapay ngay warwaras na nga adda utang ka. Inton masuronak saan ko abay bayadan. Hay madimot amaray. No utang, bayadan. Nagbayad akto ano adda kwarta. Ngam no awan pay. Anya nga iti pagbayad ka. Apay ngamin nga inutang mo. May mayat no binayadam atap no di na ninayunan ti presyo na. Awan mo't nga maing tinaira na akwartak maray. Iso aday jay, inutang ko na. Apay nga agreklamo di aglaklako iti pagpapintas. Di ka kadipay nakabayad. Saan ko kit di abay bayadan Ang umutang at tumanang. Ay, kasano apautangan na ka, no di kamot agbayad. Awan nga rod kwartak maray. Ay, di ka lakuman imutang no awan mo't gayang pagbayad mo. Apay, di mo ka di kayat apumintasak maribanang. Na, saan mo't nga iti kasta, Maray? Ang kasanumotan nga, di pagsapulan di tao. Unay kamutan maray. Imbes asyak ti sakit mo, takumari ka. Angam saan? Tadya aglakla ko ti sakit mo. Anya ti maipaikukan ka. Ay, Kapitan, ireklamok ni Nana Toyang. Adda inutang na ngam di mo't agbayadan. Ay ada pa managnag mo nga ada inutang nakan ka. Wan, Kapitan, adda pinirmaan na. Kitak man. Daytoy, nabayagan nga inala na dayta, Kapitan. Malalata pa ayabak ni Maritoyang. Agsubli kayo ng bigat Tagsasango kayo dito barangay hulwan. Sige, Kapitan, katagyaman na. Nasa o kanyak ni Parenteng, en reklamo da kakanaw, di barangay hall. Oray mano ariklamaw, awan bibiyang kaw. Sika, tiyaw awagan da at tiway ngagbayad. Apay, di ka mabain. Anya ko matikabain ka? Ayat mo lang nga da pagpulagin mo di tarupam, imutang kan. Puskul rupa kaki dia. Anya ka batang? Imbes asyak nga asawam ti kanunungam, dayjay din a babae ti maskan kanunungam. Kasano a kanunungak ti madinga aramay. Saan aga puta asawa ka tuyang? Kit konsinsyeng kamitain. Ay madiya. Awan nga rod pagbayad kaw. Kita pa nga may imutan ka, no awan mo't pagbayad mo. Ita, naurnungan kan iti utang. Kasano itan, Maray? Nagreklamo mo't aglaklako iti pagpapintas. Apay,
Mabalin ay apos-pusendak no talagang awan pagbayad ka. Ay, amangan no ipabalod na ka, Marituyang. Mabalin ay ang ipabalod dak nga pulang iti basit nga utang ka. Angam kasano apautangan da ka no agdinamag adi ka agbaybayad iti utang mo. Oray di dak pautangan, awan na sakit bakrang ka. Ay, madi ati kasta kapanunutan ti may sa anak ka utang. Ay, pasensya. Ang awang nga rod pagbayad ka. Anyangay nga raw taramidan. Natangkang ti kinatiyod ni nanatuyang, idi nakasarita. Ipateng na adi na kanubayadan ti utang na. Ay, kasta nga ro ti bagbagana. Ay, kasano nga tan ti trabaho jay tao. Kat dayjay lakan no ti pangnamnamaan na. Sapay nangin at kumpleto gayam aset inala na. Pimintas nga agpaisaw. Ngam agparikot ni tata ba daw? Tadi na mo tulungan ijibang kagda. No natangken ti ulo na. Adda karbengan jay nakautangan na nga agdarom. Kapilitan na kasta ti mapasamak. No di nalata kaya ti agbayad. Ay, kababain ti makautang iti pagpama at laeng. Naimbag kumaan no bagas ti inutang na. Saan mat tapagpapintas nga laeng? Awan lat dinar aramidon. Unay kat ni nanatuyangan aya. Pimintas ti rupa na. Ngamaday, ti kaunggan na. Ay, win nga rod ah. Nagturad nga imutang. Angam di namat bayadan. Agsango gaya bon tay aglaklako iti pagpapintas ken ni Marituyang kapitan. Ay, wen kagawad. Paayabak ni Marituyang tasong bata na ti reklamo dakan kwa na. Adda ka di nagpinirmaan da. Ay, adda. Nailan at ijay nga utang ti inala na pagpapintas. Kada aglabas ti bulan, kahit ada anak na. Kasano no di nalatabayadan, kapitan. Eh, adakan kwa na. No ijay ilit ti pagsangwan da. Naunday ti gundaway a panagbayad na. Ngam di namat ngamin bayadan. Iso ang nasuron, dyan nakautangan na. Iso nga imay, dito'y barangay hul. Maray, madlaw at talaga tinagbaliwan ti langam ah. Pimintas ka at talaga. Ay namaray, agyamanak iti panangidayaw mo iti kinapintas ka. Iso na laeng, taagsango kayo kanon iti nakautangam. Oray agsango kamay, tadinak mo't mapilit nga agbayad. Nawan kwarta, awan maramidan na. Ay, Maray, saan ko akanunungan day tanga aramid mo? Oray di nakanunungan maray. Anyang ingarag. No jay saan mo ako mariti kanunungan, ay katawan mabalin ka. Inteng, saan ka di nga inton bigatan ti panagsango da Marituyang? Kanjay nagreklamo? Ay, upan. Ay, makita ano niya ti aramidan ni Marituyang ita. Eh, natangkan nga ti ulo na dungo. Ay, pinadas ko a kinumbensir a bayadan na laangan. Ang adumat a pambarna. Ay, uray sakmat. Kinumbinser ka, tapno saanin adumanon ije ilay. Ang agpakalaing ni Marituyang. Ay, isupay ti masoron, idi binalakadak a bayadan na laangan. Ay, tikat kanon sa balit ti kanunungak, imbes nga iso ako marek. Eh, makita no kasanaw asong batan na, inton agsango da. Itatanda kayon adwa dito'y barangay hall. Ipalawag mo no niya tinapasamak. Sika nagreklamo. Imutang ngamin ni Nana Toyang iti pagpapintas, kapitan. Imbaga na bayadan na. Ngam, manon abulan tinaglabas. Di mo't laag bayadan. Sapay jay nangin at inutang na. Marituyang, apay, adi ka agbayad. Impilit namat nga impautang, kapitan. Saan ko nga impilit, kapitan? Dinamag na, numabalin ti utang. Imbagak mat ama na yun at ti presyo na, no utang. Kat imanugot. Oh, at ti pinirmaan na pa yun.
Agbayad akto, ano da kwarta? Angam adamat taning ti pinirmaam, nanatoyang. Kat nadano nanday taataning na. Anya ko mano na danaon, awan nga rod pagbayad ka. Ay lading itek maray. Ije kanu ili ti pagsangwan niya. Mangala ka kanu iti abogado. Ah, Ada kanu dua akabagyan na nga abogado na. anya, abogado. Ay sus, pangalaak nga iti pagbayad ko iti abogado, kapitan. Ay, awan mabalin taday tati kinayat mo. No nagbayad ka dito, di awanan ti problema. Ay, pangaasim, kapitan. Tulungan na tapno sa anan nga ijay ilay. Tila ang panagbayad mo, may ti solusyon maray. No agbayad ka, nalpas ti problema. Alangarudan, kapitan. Agbayad tapno sa anan ang maipan ijay ilay. Awan pagbayad ko iti abogado. Sa anak kun nga umutang no awan pagbayad ka. Ay nanatoyang. Ti utang masapul abayanan. Ala sigay. Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. The NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Diyo pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, paingay nga kung unget ka, nanatuyang. Magpaiso na natuyang. Ay! Diyo aya amaw. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Win ka day, aglinis kamintaw. Siyak ti ungtan ni Kapitan. No makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kami to, nana. Ha! Naskan ngaglinis kayo. No agsubliak dito'y paradaan. Naskan anakalinis kayo, na? Ay, pimanoy. Italangan na mo ka na uyong gayam ni nanatuyang. Kunak no nasing pati de. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo kanaw. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manain. Wait, kayo. Apay marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle maray. Napanak nagungunget dita. Inong tam dagiti tricycle driver. Wala, tadida mo ngamin amo alinisan ge paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na mare, awan ni Inting ita dito barangay. Oray nasken atong palak jay imparamid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungayt. Ay nahun maray. Kasta unay ti butang dagiti tricycle driver. Ammo daitan, no anya atalaga ti ugalim, mare. Napan mo kidi nung ongtanay, dagiti tricycle driver, dita paradanay. Kay nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, dagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no ada papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuman ani pare inteng, ti agungit kadakwada. Urayat pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot aplastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, dagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya, adagita ti tricycle driver, ti numero uno, at ismusaw, dito'y barangay Kabildatan. Rayak lalim mabaga. Idi may nagungungot ni nanatuyang iji paradaan may. Ay, dayta timbagam ajak pulos patyan. Apay may. Aguray ka. Apa, nga inong tanda kayo ni Marituyang?
Nagrugit ka no iti paradaan, may. Ay, ikutpud numat nga, men. Diyo kaya ti maungtan, kat talagamat ngamin anarugit ti paradaan yaw. Naglinis ka, men. Nasakit lata tina kami kininana tuyang. Ay, nasingpot dayjay ako, Marek. Saan mo ta nasingpait? Nakaungungat, may. Adala ang gundaway, anaungat. Badaw! Asos. Iyan. Dakas kan tataba daw. Sigurado nga ungtan na kan ni nana tuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na ah. Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya. Ay, kat mangantan Aya. Ay kunak noong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka. Katawan mo't basol mag. Iso, may tikunak. Anyaya, ginluto masidain ta. Ay, kat di paboritum Ay na, nagmayatag ti kastuyabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam, tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak, tuyang. Makadlawa ka. Maritoyang, inungtam sa manan ni Kabadong. Saan matamaray? Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong ungtam manan. Inayabak laeng atamangan kamay. Aya, Sa anak mo't anaungat kat no awan gap-gapo na. wan ta ibagbaga dagita tricycle driver anaungat ka kanaw. Ay, nasaya atem palagip mo maray. Mapan ko man gayam kitaan no talaga mo lang ang naglinis da ije paradaan da. Ungtam manan idan kasta kaday. No saan da ang naglinis. Talaga nga ungtak ida. Ngam no naglinis da, ay katapay ko mga ungtak ida ay. Naglinis kami, nana tuyang. Kungat peso. Nagtitinulong kami ang naglinis. Taplosan kan nga gugat. Nasaya at no kasta. Narigatan ti maungtan. Kasta minti na rin nyo analinis da ito'y paradaan yaw. Tapno naragsak ni Kapitan no umay nanto kitan. Ibagamatan kan kwa na, naglinis kami. Wan sigurado nga ibagak deta kun na. Mala, inda ko na. Nay, nasingpot-mot gayam ni nana tuyang. Ti ko nam idigat naungay. Naungat. Katno ka na yun na nga ungtan ni tataba daw. Mare, nakita mo dyan paradaan. Jakpay nagudong, jakpay nakita. Ay na, naglinisan si ka. Kat inungungtan nga men ni Marituyang dagiti driver. Mayat mat gayam no maungtan dagiti at tricycle driver. Oray sag paminsan laeng. Mapalagi panda nga men no kasta. Wen rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng no makita na jay paradaan analinis. Sa paiso ngamin, matiyo mo na makita no umay kaditi kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan kan pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta agtuman ti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, Maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, Maray. Adda ko maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagakan ka nga awan kwartak. Ay, kunak no adda. Awan, Maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw maray. Ni Marikwanang. Negosyante dayjay. Adulat ta ti kwartana. Ay, mapanak tuman nga raw, ijay tirsina na. Dumagas kakit din Ngamen, ado tinaglakwan na. Ado ti gimatang itay. Nakita kat, Maray. Anya pa'y aya ti gatangag. Nagkit-kita pa'y nga raw. Nagadunday ta ginatang mau.
Adun sa ti kwarta mita ah. Damat basit. Marikwanang, adaman la ibagakan ka. Anya day ta, Maray. Mabalin nga yara sa askulangain, tapno awan sa bali amakangay. Ay, sige ah, yarsaas mo laag. Mabalin ti umutang iti kwarta, Maray. Nangagkaw. Ah. Sakpay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdangagkaw. Inaldawak kami nga kurikaor. Kay, anya ko maitanong nangagmaw. Ah, Maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laeng, Maray. Nangagkumanang. Ay, kwaraw, agpaigid ka man. Na, Maray, di mo ibagati kastakin kwa na, taado ti kwarta na day ta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. mm. Ay, kunak ano umay kalagpaspasali ditaw. Nalawag mo't siguro tinangagmaw nga imbaga ni kagawad kwanang. Ado ti kwartak. Kasano ka daw? Ay kahit mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo agad uray sa nga 10 aribaw. Ah! Ay, sige Ay. mga raw. Pautangan na kwaraw. Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad kwanang ah. Wan, tadaak, amang panagnak, nga imutang kan ka ni Marituyang. Oh. Nangiduli na kun jay kwarta kang. Di tabulsam San ko nga ibulbul sa ti kwartak? Pangiduldulinam ngay nga raw iti kwartam. Dito imidyas ka. Yay. Napaya pinautangak mo tinadagos ni Nana Tuyang. Kat si kamahan. Nasyanak namin kankwana. Jak amaw. No amuna mo't lang ti agbayad. Wen no saan. Kat di tamon ang makita, tipod no nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay. Kunam mo't natiwod nga agbayad kan ka. Ay wan, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay. Kasanon nga dyan pautang ka. Oh. Ay kat makitan to ano amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sa balay. Ngam no siya, talaga ang natiwod nga agbayad. Kinapudno na, ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngam jakla pinautangan. Iso matlagayam nga umut-utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam, ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asino? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ha? Inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga rod. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na Ingka di bangkag ba daw? Wait, mapana nga ruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inututang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat Wait, amaw. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Pabayadan ta dagos na ita. Dadag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattaw no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamaw. Strike to abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattaw. Nangisit lang nga rudin na bakay. Manupay nga digaws. Nakita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay amarud ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan da pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No addamay sa panagkamalim. Aming nga aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam maleti, saan ko pa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos kaw. Asino tinakapila, tagpay tuludak man ija tsendaan. Siya, kantay. Ah, Siya ka day. na,
Ay, unay mo't daytan. Big-bigat. Ang nakapanimid ka akasla na dagsen ti problemam, kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mo't abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, di matlag bayad ni nanatuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay ngamen ta pinautangam. Kat nun numero 1 at tiwad dayjay. Napay nga itayo lang ng baga kanyak. Nay, saan kamot ngamen na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin dyan sa 10,000 pisos kaw. Ay, kaslakastan ah. Ay, babawi ka nagpautang. Naka-spotting kayo mat adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din, Tuyang. Mapan kami man agdate kin ni Badung ko, Maray. Agdate kayaw. Wait, Maray. At dagayam kwarta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal, Marikwanang? Apay kumangay nga umapalak. Mayak ti adda ka date na, Marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, je utang mo kanikwarog. Ayun, Maray. Jak nalipatan. Adda pagbayad ko. With interest pay anya ba daw? Ay, kato na. Mala, bayada mo, tinteres na, Tuyang. Total, adumot ti kwartata. Napan nag-date da tatabadong kan nanatuyang. Ngam di da pa'y nakabayad iti utang da kanyak. Saan ka amadanagan? Taim palagip ko kan kwa na anas kan abayadan na je utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pay laang taag-date da kan ni Badung na. Nusan nagbayad ni nanatuyang. Idarum ko talaga. Ay namare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis di taparadaan da. Ay, kasta aya. Ay, agkaiwara manen dagiti papapel. Kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungot inton bigat. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen ti aglinis, mare. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni Kapitan, numabaybay an anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tiyong masinil na bakit? Ni nanatuyang, oh. Ay, saus. Umay na tayo manin ung tanday ta. Nagrugit manin dito paradaan. Ay, aglinis tayon. Pa yan, nagrugit manen dito paradaan niyaw, Nalipatan mi tinaglinis. Tanalipatan mo tinagbayad iti utang mo. Iso nga ron ngay mayak dito yung paradaan niyaw, tao mayak agbayad. Ha? Agbayad kan? Ngam apay nga ungtan na kami. Siyempre, saan kayo gayam ngaglinlinis? Aglinis kami. Aglinis kayaw, tayawat ko inton madamdama jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Saan ka gaya manatiwad nga agbayad na natuyang? Akas iti bagbaga dagiti ko kumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang ko, kwaraw. Kasta tiyo galay. Ay, kwarog, husto ni nanatuyang. Naungat, ngam saan atiwad ngagbayad iti utang na. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapoy asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.